megalayapost.news. Kamau sausin RD Blok Giman Komiti mentagas ngi kelakendu yu Menteri Rangba Kejelau Konrad Kisang Ma Banbut dia ni kejing dawa pen kamau sausin RD Blok. Kamau sau kabahap siliang na kamau kurwat katkum kesor jamin survey arja katway kadon shipau teliki gram sevak shispa khapra teliki shnong bat palat laip san hajan ris pak sau ngut kinong shong shnong. Kamau sau kejengai palat arpu pra kilometer na mau kurwat bat kadon arp sau teliki secondary schools nyu pau teliki opol primary schools bat shispa prapau teliki lower primary schools. Kathan kadon ru art teliki PHC kata kamau thau pada PHC bat kawa ka GPHC na Lords Potoli ki sub centers kawai ke Meghalaya Rural Bank mau thau pada branch ka office PWD Road Subdivision MEECL substation bat arteli ki veterinary dispensaries bat sauteli ki yo kata kamau thau pada Rangblang mau khan bat dolun. Habai de bakani UMLA kamau kurwat constituency ba aranik ton lingdo tongkhar ula ong bakajing dawa mau sau sin RD Blok kadai 11 Selem bat ya kani kaju kaman ula kerenteng hapo kaying durbar thau an. Uba arnik ton ulai tu bakasor karjela hakapor buba Hamlet Sondoling ubat kum Menteri Ketenak sin RD kala pensengau bakajing dawa mau sau sin RD Blok kalong kabadan nongrim. Kadai kajing dawa upat ba namar hama kurwat kidan arteli ki blok kata karanikor sin RD Blok bat kamau kurwat sin RD Blok bat kajing penkat mai sakawai ke blok kanwara susu kajing hejan pedang kesensyar bat kipat ba nong shong shnong laung ba arnik ton. Mentakas ni da kajing yalam jong UMLA jong ma kurwat konstitusi ba renik ton lingdo bat kunju dekat bat kiwai kiri orang ba jong kadong kathan niwan hangne haka kerteng jong ka mausau CNRD Blok di man komiti nakleng jenga komodal champion ring chairman bat edelbat ide kum secretary de kum bangalong bo kecing ilam jong MLA ngelayo banwan ye kendo ya chief minister badan burom jongi sar Konrad Sangma haka bangila pensengau ya kecing don kam haka badai bat ban create no sakawai ka blok ke batmai ke bahap hapo ka mau kuat CNRD Blok ngila propose ban ai keteng ya ke blok mau saw blok dan rei nakling jungi ru mentang sengi abang ngila kedau ya kene nakling isupmen bana bling CM uang ba ya kene ka mat pada persengau lupa da MLA bat kiwai ki orang ba te kalong ngala ban ong bagajingi kendu jungi kalong positif watla shimla ong direct baik bangin hawat ngin ay ka blok dan ring ngisung tu bakadon haglenti banak leng jong UCM uang bakin saya syong daga government bat asian ing system ba ka hakik bor ki banwan la daga government ka thawi ki blok batmai nikmi nanti baka mau sauru kan dei ka we ki blok ya ka baka sarkar kan saai bat UCM ru menjur ba namar ba nak leng jong uang ba dong siliak gejingi namar ula wanteng chete uang kalong ka ba dei hop ban ai ni kami nanti bagi kerban bagi mereka blok kebat mai kejungi hak ketika tain yang jong kamau kurwat konstituensi kan long kan seiso hakawai kesini hoi nagleng jungi ngila penkrea yaki data ki don kumba bangila propose menta ki don kumba shispa khat pra teliki shnong bat ki don kumba shipau teliki GS circle bat population katkum ke arhajar khatway sensus arhajar khatway kelong live usan hajar di hawat ngimpat yo ya ka population kebatik na dari ni antat balak num no hadu mentahi kanum dunasu ya ka san paujar kalaban poi syaki rupo hajaro ikan bat sutenap benitu kan mau ba kaladon ka jingmi ka mention na kaliang jong ka sarkar po assembly akapor hakabai ba Hamlet doling ku minister senati kaladon ka mention ya kene jing dawah jong ki ba ki nakaling sarkar kala recognize ya kene ka jing dawah ba kala notice ya kene nadu arajar khatriu hakabai DC support i latho sika government tim ya kene jing dawah jong ba te isutnar ro ki kendu pesni pada kaliang jong i CM kalau positif ki ekran wala i mshai ka dono dan le man declare marba ongro ke wadai ba nangi declare blok indum declare ta kawai sendon to bene ki blok ke ba sa declare lah ka cukup for dre kin nang study seriously kene ka jing dawa ju ki ba jungina ka mau keluar blok ru ngaskuar berklarify andai kenang ba kin tu bakra ba kene kadibek ki jing dawa ke bambi na kaliang jong ki ba ki bahap ha ka mau keluar blok namar ka distrik jungi gidon art ligi blok kadon ka mau keluar blok bat kadon karari kor blok ikene ki jing dawa kadai kami baik na kejikwa jong kipat ba ki bahap hapo jong ka mau keluar blok balaki don ketu kene kisnong ki bahap ha ka ran kor konstitusi ndeh ka blok ki hap mau keluar
Jadi kita ke kuat kenang benom don ke confusion hak stay ke interest jong ini kami baik nak ke kuat jong baik baik bahasa makro Meghalaya Post.news